Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnati ila milqah. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitab at-tauhid. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا سبحان الله gisa man ay pagampaganay pamintuan nago lecture tano sang kaiya kitabut tauhid giyong kuto apya mga loitano hagi pagampaganay pamintuan yan na nduduno ng kuto ang mga dalil sa sabab kiad na raktano kiad na kung mga jin na gusto mga manusia makangguna na upnaging utapya matiyatan mga dalil sa mataan na susimba nas kanya so kapakaisisa anal ibadata huwa tauhid mataan nas kanya susimba nas kanya so kapakaisisa ako Allah subhanahu wa ta'ala na mataan na sadin yan simba so Allah subhanahu wa ta'ala sadin yan upama na mitalingom aging kuta tauhid kapakaisisa ako Allah subhanahu wa ta'ala na danyan mitunay ang kutwa simba para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa giyon to panabiyat yatan mga dalil nandudunon ban so hikma kini suguon o di na kini pakawit no Allah subhanahu wa ta'ala ko mga rasul kaya suguan yang kiran. Mataan na sa giyon kutwa mga dalil na so makangguna na upno to sa di katarotop ang kutwa para tiyatan ko Allah subhanahu wa ta'ala taman sa di tano ongkiran so mga pangintuhanan asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala nagumataan asulang wa simbaan asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala upama na so mga tuhan pangintuhanan asalako ko Allah subhanahu wa ta'ala sulang na simbaan ang mga barahilangan insan na kebetulan sa taghut oy miya kadakal makangguna no sa giyang kaiya paganay lecture tano paganay ron naging utakataro Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dati ginasabab ay niyad na kung mga jin na gusi ko mga manusia inunta na anak wiran masuasuat atig Allah subhanahu wa ta'ala sama na yan na kilangan kita no Allah subhanahu wa ta'ala piago sayar kita no Allah subhanahu wa ta'ala so galabak wazifatul umma allati li ajliha khalaqahum wa fiha bayyana Allah ta'ala wazifatul umma allati li ajliha khalaqahum sa giyang kaya ayat ni Sheikh Mansur Suqub na pengguna naon rakawallah pagusayin rakawallah subhanahu wa ta'ala mataan aya galabak o pagtaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyong kuto kasimba irang ko Allah subhanahu wa ta'ala okay kanaba buso mga muslim inunta na intiro akaadno Allah subhanahu wa ta'ala miya kasultsag yung kuto jin nagmanusya na palya din kapapaliugatan sang kuta kasimba niyang ko Allah subhanahu wa ta'ala
falam yuridillahu minhum takathuran wala istighnaan. Kenapa aya purpose aki anar kita Allah Subhanahu wa taala na bagi ang kutu kapan dekal tanu kapakan deklatan ko mga tamu tanu kapakan deklatan ko mga watatanu kapakan deklatan ko mga karumatanu kapakan deklatan ko mga galebek tanu di kenapa gitu purpose aki anar ko Allah Subhanahu wa taala ugay na kenapa aya makna to na barka ini sa par Allah Subhanahu wa taala gi ang uta kabubay inga ko tamu kabubay inga ko mga wata kabubay inga ko mga karuma di kenapa gitu makna niyaman adna kataro Allah Subhanahu wa taala sa Quran at igin man to zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama upama nagyan kaya aya na pimbunta lang ko manusia piyaki bubay ang ko manusia agyang kutuwa kakububay inian sa iko mga bai kakububay inian ko mga wata kakububay inian ko mga tamo na pakasalo to piamular ka Allah Subhanahu wa taala inya dan yan raka okay naging utapak asala kebubayan ka sububay kebubayan ka suwata kebubayan ka sutamo na ayat tama na yan na giyong kutua sudiyang kaading kaon mi penderay nun sunganin ay susugur ka Allah Subhanahu wa taala ipapaliwad ka Allah Subhanahu wa taala opo sutamo ka na kaya sabapan sa kinindray nun ka kusambayan ka na aro kami kasugok opo sutamo ka na kaya sabapan sa kinindray nun ka kupuasan ka kaya sabapan sa kinindray nun ka kudikat ka kaya sabapan sa kinindray nun ka sangkuta kapipiin ka kung mga agi na mga simbay niya para ko Allah Subhanahu wa taala agi inya din yan raktano no opo no to kasabab yagin ko tatamuk ka nagyuti miya karata atamuk na inunta na sutamuk amapya ay nusar ko para ko Allah ikasusuat Allah Subhanahu wa taala na ipkabubay auto Allah Subhanahu wa taala na antun ibtiru na simba ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah Giyatigin so ngaran na tigin na jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah rangkum pamana mararangkum yan sulang kebabayan wallahu Subhanahu wa ta'ala min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah malagid antaw akakatero lagi dua yamanan yan na kabatiya sa Quran kapanasbih kapangusiyat na mga simbay ni apkebubayan wallah pamana apkebubayan wallah Subhanahu wa ta'ala apkebutun sa simba wal a'mal adh-dhahira al-batinah adh-dhahirat wal batinah udi nagalabak anda ka galabak lagi dua simbayang udi nanganinsan agalabak apenggalabak naka adh-dhahira wal batinah malagid malagid umapayag antaw ka masulan malagid umapayag adyun di kang galabak ka manusia antaw ka masulan ay importante pinaka-importante na galabak ay kebubaya wallah Subhanahu wa ta'ala ami susungkad sangkut wa sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ka di makambaya-baya sa apyan tunad okit akap simba nga ko Allah di kenapa ka di makambaya-baya kaso simba tanong ko Allah Subhanahu wa ta'ala na kisungkad tanong ko buntal akya simba o Rasulullah na gusto mga sahaba ridwanullahi alaihim sa iku Allah Subhanahu wa ta'ala kanaba ka di makambaya-baya sa sensa kabaya ka okit-okit akap simba nga ko Allah Subhanahu wa ta'ala fayadkhulu fil ibadati amran sagyang ka iya simba na pakasuldo na gyang ka iya dua timan asyai upama nakarang kami naging dua timan asyai ada kulli amrin yuhibbuhu Allah wa ya'muru bihi sawa'un kana qawlan ka qira'atil qur'ani wadh-dhikri aw fi'lan kas salati was sawmi wal birri aw amalan qalbiyan kal hubbi wat tawakkul alayhi wa hakadha pagana karang kumian na ada kulli amrin yuhibbuhu Allah minggulala na kaagyang kutwa lang masuguan Allah Subhanahu wa ta'ala malagid su katero anta kagalabak asuguan ka Allah Subhanahu wa ta'ala malagid su paliugat anta ka sunnah aso ini sugur ka Allah Subhanahu wa ta'ala udinap kebubayan Allah Subhanahu wa ta'ala ikadua naging utatar ko kulli ma'siyatin nahallahu anha so kibugakan ko nganin ay ni sapar kita no Allah Subhanahu wa ta'ala ay pagampaganay ay ni saparian kita no sagyang kay ay nagyang kutwa kay panakutong ko Allah Subhanahu wa ta'ala na penanggilan tanong ng kaginan ibuntal asimba ay kebubaya ikasuat kita no Allah Subhanahu wa ta'ala ikadua dalil nagyang kutwa dalil ang makanggunan na usa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut saben-sabenar sumiyugo kami sa iko umani pagtaw umani umat sa rasul upama na nabi ani abudullah agyang ko to mga nabi na ayat na pinakamala purpose asbab akiad na kiran wallah sabab akini pakawitang kiran wallah sabab akya suga kiran wallah Subhanahu wa ta'ala na dad na salakaron inunta nagyang ko ta katero eran sa ani abudullah hay mga umat hay mga pagtawami na simba niyo sa Allah Subhanahu wa ta'ala
wajtanibu at-taghut, nagupananggil inyo susalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala amingin Tuhan. Pananggil inyo sa mga taghut, ay mana taghut naging utalang amingin Tuhan asalakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga barahala na pagkabtuan panuto sa mga taghut. Fa kullu man ursila minhum da'a qaumahu lit-tauhid. Na langon din no nabi na palaya din na aya purpose akini pakawit non nagu aya purpose kaya taguyan kini kaya adnon Allah subhanahu wa ta'ala na aniyan maimbitar aniyan mapakarayag ku pagtaon yan ang kaiapteron at tauhid ang kaiapteron at tauhid ang kayakapakisya sa ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo dalil nagyang uta ki alo yan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Agi ko alo Allah subhanahu wa ta'ala agyang uta upamana mga paliugat yan na pagampaga na ini paliugat yan ra kanang kuta kapananggil isi iko agyang kuta kasimbaas iko Allah subhanahu wa ta'ala. Gi pagampaga na ini paliugat yan ra kagyang kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na piya katundog yan sa sukapipi itano kumbel aloks. Oy. Sebut na no sa mambu na inon yan piya katundog agyang uta kapipi sambel aloks kala mambu utoy pangkatan o kapipi itano ko mga lokas tano agyang kutua aya na makangguna na osa si iko oryan o kabnaro Allah subhanahu wa ta'ala kinggulalan ka kung kabnaro Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya susimba suaso at ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayang kapman kapipian na sa mga lokas ka. Okay. Ikapata dalil nagyang kuta wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalil panayasam ay sugan Allah subhanahu wa ta'ala pagampagan na sugan niya naging utakasimba tanong kasuaso at tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala naguaya pagampagan ni mambuay ni sa paryan rakita no wala tusyriku bihi syai'a nagyang kai akapanakoto gyang kai kapanakoto gyang mambuay pagampagan ay ni sa paryan rakita no. Ikalima dalil nagyang uta inaluy sa miali sa hadith man arada so mialuy Abdullah bin Mas'ud man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammadin allati عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Oy. Upamana mga dalil na ya sa giyang kutuwa so kipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala na ginan ipinaka mala nagupina ka pagampaganay ay ni sa parakitan o Allah nagina ni miya paliwat rakatanwa kailangan akapananggil ang tanwa gyang kai akapanakuto na di tanudin kapananggil ang sukapanakuto wallahi alazim di tanudin kapananggil ang sukapanakuto taman sa di tanu sabutan su tauhid na di tanudin sabutan su tauhid o di makanggula lang ko sabuton o mga ulama na di din mapagusay o mga ulama su tauhid taman sa di siran makandud ko Quran nagusay ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nakati agyang kaeditan di pa magusay na marayag sa mga katiro Allah subhanahu wa ta'ala marayag sa mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gay pa naman na marantano ande man ay kasabutatan sang kaya tauhid nagkasabutatan sang kuto kapanakuto kaantano minggulalan su tauhid naguantano kapananggili su kapanakuto si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Orian yan ذكر المصنف حديث معاذ بن جبل إنه الناس حديث معاذ وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما dalam saging mo hadith Muadh bin Jabal sa ikupagan na hadith atigman to Muadh bin Jabal kuntu radif an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin o pamana ay betadang saging uta gawina maangkas ako ko nabi sallallahu alaihi wasallam maagda kami sang kuto himar ilain yung man naging kapangalimbuban Rasulullah o pamana sa kanya su Rasul datuk mga Muslim pititamanan datuk mga Muslim Nabi Rasul sang kuto amasan yan o gaid na kailan ka ang kuto kapangalimbuban yan maagda sa hamir na adam pan angkas yan tao subhanallah upama na adam pan amakaangkason ataw nagkapanananggili upama na kapangangalim buba na yo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li apitiro ra kano Rasulullah tigu Muadh ya Muadh hay Muadh atadri ma haqqullah ala al-ibad hay Muadh bangka dikatawi o anto na onon ikabnar wallah si ko mga urip niyan subhanallah sama na pakay sa miya kapanapand aknabad ayak ikab narun na si karumang ka aknabad ayak ikab narun na si ina ka aknabad ayak ikab narun na si ama ka si pagaring si wata ka di igirap kaysa enta katawan na kari o anton na ikab na kay karumang ka katawan kari anton na ikab na kay wata ka katawan kari anton na ikab na ka mga luks ka na mapanda ka gidamataw nagiyana pa kay saya apitutamanan amala akab na rakaw Allah subhanahu wa ta'ala
Hay Muadh, bang kadikatawi o anton unun ikabnar wallahu subhanahu wa ta'ala kung mangurip niyan. La hawla wala quwwata illa billah. Sama na yan, adna kabna rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala asasakat niyan rakitan. Ugay na kanaba yung maanaw to na, so kabnar tanong ko, kabnar rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala na banyan na kailangan. Di. Kaya nun tanagin mo ta, kipunggulalan tanong ko, kailangan, kipunggulalan tanong ko, kabnar rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala nasaktan may makakikailangan. Na, ano na inis, wa ma haqqul li'ibadi ala Allah. Hay Muadh, bang kadikatawi, anton unun ikabnar wallah, kung mga oripan yan, naguanton unun ikabnar o oripan ko Allah. Para yang tanu ya piu-piu ka may bedin na ya sabutan niya doon na adin mambuak kabenaryo ko Allah apiu-piur na kabenara keskatyo ko Allah di mapakaraya ga piu-piu insyaallah giang kay akabnar oripan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na aya maanay ni naging kutwa tafaddulun min Allah aya maana niyan na inislasla inisakasakaw kay ni Allah subhanahu wa ta'ala upamana di ka din malalim din no kita kalalim ka kasan sa panggalibag nga gitu ni imgir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Peter ang natigin Muadh, aswa Allah, nagusto Rasul, suguyan, ilabi ang mataurun. Tigmano to Rasulullah SAW, haqqullahi ala al-ibad, ay ya'buduh, wa la yushriku bihi shay'a. Ay kabnar Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uripan, ng kutakasim bairang ko Allah, wa la yushriku bihi shay'a, nagudiiran may panakutos Allah, subhanallah. Sa may tubo asa ko to wa haqqul ibadi ala Allah naguaya man bu akabnaro mga oripan si Allah subhanahu wa ta'ala alla yu'adhiba bal la yushriku bihi shay'a na didin siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sudanian panakuton di siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala sudanian panakuton so Allah subhanahu wa ta'ala sa may tubo shay qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas tigina ya Rasulullah ba ako di pamanutula ko mga tao. O paman ba ako di pamanutula ko mga tao ba ako banga di kabay mi sampaya kambin ko mga tao aging kana lagi dinan adiran mi panako sa Allah subhanahu wa ta'ala ka para disiran siksaan Allah subhanahu wa ta'ala ti Rasulullah di fayattakilu fala tubashirhum fayattakilu la tubashirhum fayattakilu ding kasiran nati ding kira na sumpain ka may bid na sumya nasiran amay bid na sumya nasiran ay manan niya naging utakya sa natanong na desirang bin panambuyang desirang bin pamuasa desirang bin gagalabog sa mga pipiya ka ayabo siya ganiran siya na aniran na desiran panakotok wallah di na makangguna na oya sa kapakay insyaallah sa ginga ikadu pamintuan tanong na mapandiskas na noronanan na giyan kaya hadith anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alahu haqqan lillahi 'ala al-'ibad wa huwa al-haqqu alladhi li ajlihi khalaqa Allahu al-khalqa mata na nabi sallallahu alaihi wasallam na adna biyaloy niya nakabnar Allah subhanahu wa ta'ala askanya suqabnar akasimbu atano kasusu tatano ko Allah subhanahu wa ta'ala kagilti sabab ay niya dan raktano Allah subhanahu wa ta'ala ikadua na أن النبي جعل جزاء من قام به أن الله لا يعذبه. Sadin sa mitunay niyan, mapakaburan taw niyan, mapayagyan, minggulalan niyan, agyan ka iya tauhid. Na insya Allah na diskan yan siksaan wallah ka imbalas yan to. Kana ba ya manaw to na batigtan wa sikatan tanud na kabnar tano. Di sa lagi duba adna sikat na kamambu akabenar ko mga di kena bagyo aya maanaw to naging utakam balasir ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa kana ba sa ikunganin ama panggalab ka wa hadha tafaddulun min Allah wa illa falaysa lil ibadi ala Allah haqqun wajibun wa inma huwa tafaddulun minhu subhanahu wa gito na kauntulo to wallahu subhanahu wa ta'ala adman bu kaskat tano si iko aya maanan yan na kininggulalan tano ko tauhid nagukya pananggila tano ko shirk kipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala inun tanas Allah subhanahu wa ta'ala na la yadhlimu shay'an pamana dead na o pamana palalim niya na may tubo shay dead na palalim niya na may tubo shay ko ori paniyan may tumala amyang galba ko ori paniyan na imgiron Allah subhanahu wa ta'ala na ikadua pamintuan la hawla wala quwwata illa billah babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub giyan ka ikadua pamintuan na pagaluin tanong si agyon ko to kalbihan o tauhid na gusto kalbihan o tauhid na gusto kapakalalas yan sa mga dosa kapkeda o mga dosa sabab sangkot at tauhid amya pamular ka sabab sangkot at tauhid akya pakisis ang Allah subhanahu wa ta'ala na ad na mga kalbihan yan ad na mga pipi ang mapapadalamon nagu papakalalas sa kanya sa mga dosa mapakada yan nagyang kuta mga dosa pag ganero nakatero Allah subhanahu wa ta'ala
قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Susirano tu amia maratia walam yalbisu imanahum pagana ya kalbihan pagana ya kalbihan anna Allah yaj'alu al-amn at-tam liman wahhada Allah at-tauhid at-tam wa yakunu naqsu al-amn alayhi biqadri naqsi at-tauhid 'indah. Mata nasu Allah subhanahu wa ta'ala na piakam bagi ang kanyan as kauripan na piak isisan yan sa Allah miya pa kamo ayan yan sa tauhid na piakam bagi ang kanyan sa kapakatetak sa tarotop akapakatetak na igiraman uta tetak na supos o manusia sumapaparati ang Allah na api ang tunad ni tapang api ang tunad ni pagkulaula na tetak na din agyang kutwa poso yan wa yakunu naqsul amni alayhi biqadri naqsi tauhid 'inda na ino pun ditetak na agyang kuta puso ka sadin sa di ka tetak na o puso ka na kakukurang o sabut ka sa iko tauhid kapakaisis ako Allah subhanahu wa ta'ala gyang ka tauhid mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaumanang kanya sa beger na gupana na riksi ko Allah subhanahu wa ta'ala mapakabeger yan agyang kuta aga kutakas iko Allah subhanahu wa ta'ala na andid ni kaum mga tapang apian tunad na klasya tapang na mabeger na kakakapating ka ko agama Allah subhanahu wa ta'ala mabeger na kapsimba ang Allah subhanahu wa ta'ala badin katakap ang kuto kapapakaubay ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sang kaya kasasabutan ka sang kaya tauhid kapag sisa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, so di niya sebut naging kapakisisa Allah subhanahu wa ta'ala naging kuta pag na episode tano tauhid na mapapadala mo naging kutamaan ang tauhid. Nah, wastadalla ala hadha biqawlihi ta'ala ay ni dalil yan sa naging utami aloy tanong kagi dalil allatina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. So sirano to amya maratiya adeeran semburi so paratiran sa kapan ako to na adin bagi aniran katetakna adna bagi aniran katetakna subhanallah nagyang ka kapan ako to mga orip ng Allah narang ko mai so kapan ako to amala nagusto kapan ako to ito na insyaallah na mapamagusay tanong saya so kapan ako to amala kapag kaya sayar kita no saranaw na ada masusugot tanuron kapag kaya say kung mga ginawa tanong na makasusugot tanuron na kapan ang gilan tanong ya bata dilaburo na kapan ako to ay amala kapag kasaba pa na sa kapakali umano siya sang kuto agaman yan ikadua na kapan ako to ito nagyang kaya kapan ako to ito na pwede ako miya makasalasla dusa enunta na malay niya dusa adiso kapamuno kasina gyang kaya kapan ako to ito na mapendiskas tanubuanan sa gyang kaya kitab insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wadh-dhulmu lahu suwarun yajma'uha thalatha. So kaplalalim na adna talabun talian gyang kaya kaplalalim na adna talabun talian paganayron na dhulmul abdi li nafsihi bisyirka wa huwa a'zamu dhulm paganayron na gyang utwa kalalimaw manusia ko ginawa niyan sa ayabun tala kalaliman niyan sa ginawa niyan nagyang kutwa kipan ako ton yang ko Allah na basta ami panakotong ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na miya lalim ka so ginawang ka na ginani pitit tamanan amala kaya lalimang ka ko ginawang ka agyang ganana kini panakutun ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ilidis tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua kaplalalim na zulmul ibadi fi amwalihim wa anfusihim wa aradihim malalim su mga tao mo mga oripan nga lalim na kaso so kaplalalim ako mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala malagi do si iko tamukiran o di na si ko mga ginawairan na lalim na kasiranon na pagpinuto sa kaplalalim o zulmun nafsi bima duna syirk kal maasi pagpin sa kaplalalim nagyang ko to kalalimaw ginawa sa iko ginawa niyan kalalimang ka kung ginawang kang gulalan sang ko to mga kanderwa ka kang beradusa asala ko kapan ako to sala ko share nalangon na nan kabuton sa gyud to kaplalalim na amay kasga na mapakatantong agyang kay tauhid mapakatantong agyang kay sa Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah subhanahu wa ta'ala napakapambagian ang kaw Allah subhanahu wa ta'ala sa tartop akatetta na sang kay adunya na ayamanan asalungan amawri. ثاني الفضائل إكادو أقل بهن أنك أي التوحيد أن الله يدخل الموحد الجنة وإن عمل ما عمل فيدخل الجنة وإن عذب على بعض ذنوبه ما تنسوا الله سبحانه وتعالى تيجي الشيخ منصور السقعود يدخل الموحد الجنة Pakasul niyan ang kutwa tao amya padala mo sa tauhid basta mapadala mereka sa tauhid as ka muslim mapadala mereka gyang ka tauhid na kebetulan ka sa muwahhid ay mana niyan na piyakay sang kaso Allah kebetulan ka sa muwahhid basta ati Allah subhanahu basta Allah subhanahu wa ta'ala upamana
pakasulnya sa surga ang kutwa muwahhid saka atau asyabut yan ang kaya tauhid ini gulalan yan naging kaya tauhid piya kay sisan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala pakasulid dengan yan sa surga wa in amila ma amil api apan minggelebek sa gelebek yan ayamanan yan api apan miyakang gelebek sa gelebek yan di mga pipiya gelebek yan kandirwa ka gelebek yan kadustaan na pakasulid din sa surga ugain na dunan abuntal yan insyaallah subhanahu wa ta'ala na kausaytan na bu amay wastadalla ala hadha يعني دليل ينسى نجم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من العمل بقصيان دانو جيم ما دليلين عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتين عبادة بن صامت أتيجين أبيتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل سدان تيجين سكسي أن ينامات أنا دأتوهنا تيتو بسوء أروم ورق الله sadadna sa kuto ayan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagu siksi anya na mata na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na urip niyan nagu sugu yan wa anna Isa abdullah wa rasuluh na mata na su Isa na urip niyan nagu sugu yan wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min nagu mataan asuqataru yan na ini temunian ku maryam nagu sunya wa apun rekanyan wal jannata haqqun nagu mataan saksi anyan so surga na benar kailangan naskana kapsaksian kay ni langon wan nar haqqun nagumata na sunaraka na benar adkhalahu Allahul jannah napakasulid sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa as-surga seiko kapakang bebetad o galabakyan ay maana niya tigi Sheikh Mansur ala ma kana min al-amal ay wa in kana indahu dhunubun wa taqsir apiapan adna mga dusanian apiapan adna mga dusanian pamana danian panakotun sa Allah subhanahu wa ta'ala bisaksian niya na ya danian panakotun sa Allah subhanahu wa ta'ala na apiapan adna mga dusanian na napakasulid ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa surga yan insya Allah subhanahu wa ta'ala ugay na baka nang pasinliw adna pinaka-importante ya pagusayin tanong siya dua ka kelas yang kuta kapakasuldo Allah subhanahu wa ta'ala kapakasuldo Allah subhanahu wa ta'ala kurip niya sang kuta surga dua ini kaklasi dua ini ibuntal oy lagi din naging gaya an Allah yuharrimul muwahhidin ala an-nar upamana gingo ta kapakasuldo ka sa surga agu kapakalidas ka sa neraka na dua ini ibuntal فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من ألف حديث أما تنسى الله سبحانه وتعالى baka haram niya sa ikunar ka jahannam so tao apitero yan so la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajh Allah ayat sebab kaya teruan yang sangkut da titu Tuhan absuatan armar ku Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kutu anun masuat sa Allah subhanahu wa ta'ala na duwi ni ibuntal akapakalidas ka sa neraka nagukapakasulod ka sa surga na pag na ibuntal yan sagyang kaya kapakalidas ka sa neraka mga bangsa ko mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na man kana min ahli tauhid wa huwa ta'ibun min khataya o pamakas ka na miyakatubat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala fayuhramu ala nari mutlaqa miyakatubat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala kaya pantagang nga nakapatay na insya Allah subhanahu wa ta'ala nakagisabab sa giyong uta kababaloyin ka muwahid sabab sang uta kababaloyin ka apya kay sisang aso Allah subhanahu wa ta'ala miyatantor ka so kababaloyin ka muslim kagi ka ketentuang ka sa kababaloyin ka muslim ang baloy ka muwahid na pakasulidin ka Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa surga iyan pakalidas ngan yang kunaraka iyan sa di ka din pakaot sa neraka jahannam insyaallah subhanahu wa ta'ala adem pa no to mga taway kaduga klase katayap na so kaduga klase pasud sa surga man kana min ahli tauhid wa huwa musirrun ala al-kaba'ir fayuhram ala an-nar hurmata ta'birin fala yukhladu fiha adem man to mga tao upama na mga mapaparat yan sirang ku Allah mga muslim sirang ku Allah subhanahu wa ta'ala pakai isa ni ran Allah subhanahu wa ta'ala o gaid na kagisabab sang kuta adna miya sugu kira na mga alaadusa adairan matubat ko Allah subhanahu wa ta'ala na daan kiran ay tinaagyang kuto kadusta ni ran sa ini matitimo ko Allah subhanahu wa ta'ala wa itinayang kiran agusudi kapag ay itana yang kiran daan agyang kuto kadusta niyan sa isa neraka jahannam
na oriyan o kinitanan sangkot na naraka jahannam, nakagiskan yan na mapaparatian ko Allah, piya kaisisan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakasulad ng buo Allah subhanahu wa ta'ala sangkot sa surga iyan. Nagidu ka klase, ad na mga tao apakasul sa surga amananaros, ad na mga tao apakasul sa surga ugaid na daan apaka-out sa naraka jahannam, kaitinaon adaan ang kutwa kadustaan yan. Nasyanan matitimo ko Allah subhanahu wa ta'ala, anton anon itina yanon antawa ka iprila yanon napasul niyan sa surga. Subhanallah. Pad panakalbihan nagyang ka tauhid. Anna al-muwahhida yathqulu tauhiduhu fil mizan. Allahu akbar. Pad panakalbihan yan nagyang ko hadith o Abi Sa'id al-Khudri wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabb علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Miyakatita yan ko Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng pitero yan. Qala Musa, apiter o Musa. Sama na yan so Musa, agusto Allah subhanahu wa ta'ala idi imbitira. Ya Rab, kadnang ko. Alimni syai'an. Pangandoon nakarakan ng kutwa syai' o kita kapanadantadam yakan raka kapamangnikur ka. Azkur ka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa, na pitero o Allah ay nisumbagiyan ko Musa. Teruan ka, hey Musa, so la ilaha illallah. Dati ito at Tuhan asuatan na rumor ko Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rab, kadnan ko. Kullu ibadika yaqulun hada. Langon uri panakana, langon niranan na tiro naging na la ilaha illallah. Qala ya Musa, hey Musa, simbag wallah, hey Musa, law anna samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hey Musa, upama buatigan ko sulang wa langit, upama na pito lapis sa langit, na gusulang wa mababalingon asala ka orakan, upama na sulang wa mapapadalmon asala ka orakan ng tigwa Allah subhanahu wa ta'ala, kay Allah subhanahu wa ta'ala na tumampar sa langit, tumampar sa puro. Wal aradina as-sab'a fi kiffatin, na gusulang wa langit, pito lapis, na gusulang wa lupa, pito lapis alopa fi kifatin na matago sa timbangan. Upaman yan na supito lapis alangit. Rak sumapapadala mo. Nagusupito lapis alopa. Rak sumapapadala mo. Napakaysay saan sangkot at timbangan. Napakapanadaan siran. Wala ilaha illallah fi kifatin. Napakapanadaan siran awugyong kuta la ilaha illallah. Sama na yan, ay may timbang o la ilaha illallah na supito lapis alangit, supito lapis alopa, na sangkaya sabat at timbanga na subuso, la ilaha illallah, malat bihin na la ilaha illallah na may pagayuntong. Pamana, makapanad agyong kuta timbanga o la ilaha illallah na, mada agyong kuta yamanan yan na kapanad upito lapis alangit na gupito lapis alopa. Sabab sang kuta kapanad o kapitero ang kasang kuta, la ilaha illallah. Inos kanun na sabot nyo agyong kaya la ilaha illallah. Padanan akalbihan yan. Ikalima akalbihan yan, na mga pamangnya kurang sarila ka. Ay pasad tanong na 30 minutes na di kalawanan, nakataya, di ka pa kaya putol. May tubo aya. Mga 2 minutes. Anna tawhida sababun li ghufrani adh-dhunub. Mata na sa tawhid na sabab pa ya, kasabab pa na ya sa kiprilaan ka Allah subhanahu wa ta'ala kung mga dusang ka. Kasabab pa na ya. Sa kiprilaan ka Allah subhanahu wa ta'ala kung mga dusang ka. Lagi-lagi yung ito kay aluyawn, tigman ito Anas radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأن يوم نتو ميعتي تنقو أنس أتيجينا ميانجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتر يان بيتر الله سبحانه وتعالى سمعنا الحديث القدسي بيتر الله سبحانه وتعالى هاي مبوت أن آدم سقطنو لون مبوت أن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا أوبا مبوكا makataling makarakan sa ayami taling umangkarakan akadustaan kan alagid kala ang kayalo pa upaman na miyarangkom ka sabab sang kuto kala kay kadustaan na miyarangkom ka ang kayalo pa upaman na miyak kalalakad ni dusa ko pititaman na malay dusa ka upaman na miyapan o kagiyang kayalo pa sabab ko kala kay kadustaan. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا uriyan yan na miyangin berat mo ang atig Allah subhanahu wa ta'ala si salungan na mauri askan na daw nga panakoton sa manoto na mga kadusta no tuwa kana baka panakotos iko Allah subhanahu wa ta'ala daw nga panakoton na tig Allah subhanahu wa ta'ala la ataituka bi qurabiha maghfirah
na pakataling maangkor ka, ibgayakan ka, agyang kuto arila, akatiyo ko paniyan, karang kumiyan ang kuto intiro o kadustaan ka atigo Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalbihan na yaw da tanu kipan ako tong Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mana niya nasukya pa kay sisa tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusukya pa nang gili tanu sa kipin katun tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala na sumpatan tanu bu aya mapita sa prile ako ni ubag miya ka sobra miya kalapas sa 5 minutes agyang ka iya lecture tanu manto. Wa aqulu qawli hadha wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.